kan lo ki le ta Mizo Psychiatrist Doctor kan nei chuanom takte zingami Doctor Lalsan na Damtea kom na Episode-2 karon nei do na ya ni hi live vibe kon bula hian clinic kan ya apan tu te pon than view mai tin tlang wal fel tak mai pathian tri mi tak mai lo ni ta hi lom kan te hun min pe lom kan te khop mai ni Damte chunga hian chu Damte Episode-1 lama khan anxiety te depression te panic attack te po ganan soi kai tin OCD te po tun tu ma chun I tho na lampang ani boka Mizoram MSEX State Age Control Society lampang ate point thok ni kan sia ami chung chang in addict anti addiction alar view mai number 4 te po ginon run na sa Mizoram po ron pal tlang na sa ni Mizoram aron lu zong zong Mizo te tivet turan yem phai chu ka hreu lawa amar chu man hi a om reng mai ni tin deuh thoi engang chin nge Mizo te min lu khum ti lai kha ma sain men rin ma sadon medium sang ni som pakua khan kan survey substance abuse in India survey to ber number khan nei ta aims Delhi and DTC quarantine ta that's one heroin be ka hian Mizoram population and khan opioid sang si heroin hi opioid ani ta me chemical components opioid ang si tramadol te pon yang si heroin khelo mang shim kha za som hi panga person lo mang to shim Mizoram medicinal use ni lo khan dam toi ta ni lo amara so enga motan manom na tur te pon thai khati nga lo mang sual kan te yang su abuse ang si kha so addict ni chuang lo I masalo mang sual betul som hi panga person anti amara so addict tak hi chu 35,000 36,000 11 lakh kan itakan population Mizoram ayan so nga chuan 33,000 so heroin addict treatment ngai tak anni chuan I addict stage letlang si asilo harmful use kan tita an mang train an mani nuna ti boy fet up amai ro so te nga hai zuna le wai tak lo masan mani nun ti boy vet house yang si kan sir teng chuan chu 77,000 people vel kan ni chu anasalu tuk state danga state zong India ma state zong kan compare chun Mizoram mi kan saber kan tam ber number 1 yes pakat na athalo zong number 1 kan ni le ngal ka do apoi thin not mai te chuan ani le number 4 big heroin chun chang kan sei chaw number 4 kan ti maya I tun ma de khan nang poni kha thawanga chiang thawanga research te point bai na sa ti chianga proxy1 kha alur mai ni ini tlero chhun lai te po khan tin sakhop maya proxy1 hi tuna hian ala om tho nge hem proxy1 addiction hi ala om tuna chuan I om to lo amaro chu a trace om je chu an lo ti to na awanga he abscess ni na salut to on si atu ma le om ti na ni amai to na he chuan kap mo to sina chuan proxy1 bel song to no heroin en lo khat in fact ani lo nu ma lo sam proxy ro yes ani tak chu te chuan ani le tu na Mizoram din mun tak heron soi chhota nang mai zirna tanga enge awareness chungchang te poi nei tu kan ringa engang chin nge Mizoram min ru nanga min soi sakze lang ti kan future hi thi men ti lai kha riat sa gong le mai ya chu tak chu ka thin lung ti boy tu te mai hang ka ve mai mania tu na hi chuan Mizoram kanom na hi dikta ka soi chuna geographical location ang zong panen tai la heta khovela heroin siam suat tamberna opium plantation illegal plantation tamberna golden triangle ka deta so heta Mekong river lui Mekong heta Myanmar Laos le Thailand min ka siam su na mun pui berani chuan mun sang Australia te America te ko ta Mexico te a supply effect Mizoram phe chu kan nai le to kan neighboring country tak ani border kanam deng hal chuan nia free movement regime te po kan nei ka zelila so wang chuan atam le to ka heroin hi I so a history ang zong atle makanin chuan tuna hian Mizoram mi kan chuyang khan heroin akan boy ber to ta proxy1 te parvan vela boy kan mang to lo amai ro chu nakin lo ka hian enge kan le boy pui don kan ti chuan American history ko an taina American history opioid history kan en chuan atira chuan ke mani ang tho hian anni bo prescription opioids doctor in at so treatment suat chung chu ke mani ang chuan chu parvan le spasmo proxy1 ani ka na chok na angka
kha ani pona tira chon mang sol ve tho ta chumin nu a chon heroin an lut Mm. mase heroin an kalpel to ni chu heroin an kalpela tu na chon heroin ayat sakjok sangri som panga vela tangana niang chu ayat sakjok an lut to chu chu nge kan ti chuan fentanyl kan ti hewang chu kan ha to mi te su fentanyl carfentanil heroin ayat sak lut to athen chu heroin ain som te na chaka ten chu za som nga chak te anam chuan boy na ni chu sunga tinge Mizoram pon kan boy vesel thengka di chuan chu en leng golden triangle to nam kan soi mun ta kha khang siam so na mun pui khan ni vela zel tho opium plantation mun pui ni ringot lo khan tu na fentanyl an siam sok na selu to chuan wang chuan kan border nia he tianga ni box ya chuan aron lut hi atam lu tu ka heroin na kin lo ka chuan ayeng lo hi aron lut so ren don chu kan soi le lo du na chan chu addiction ang zong pan spasmoproxivant te parvante ka heroin aya chak lo face up achak lo tren kan thana chak tel kan chho kin lo ka chuan ai chak kha addiction kan mo kati me yang kan ka so na to ni wang khan kan history hi bleak ang kan future hi bleak ang nga thi ani tak chu e khai awara plak ve e tuna hian heroin kan ti number 4 kan ti chho te ponia an kan mang na savia mayaron soi ta ga chuan ani le met kan ti hi aron lor chho le de ye soi te po ma Mizo a hian manganom ve nualin rian imo nia kha sang ri som pakku a chu survey kan anti abok chuan ka en le a khata kha chuan Mizoram a kha chuan ti kha chu chhir tham le kan ni zakiam an ni khata kha chuan amai ro chu hi poi apung chho don ti kan rian a chan ngai le bok chu asiam chok tu tamber met crystal met kan ti hoi englo ni tho golden triangle tho ani produce tamber het America tenglo te ni te ilo America te po tamsok chu golden triangle export and import vet hawani so kan nei lu tuka tu na tlem tlem anum chu kan ne boy so don tin chu ne in ria daning crystal met han mang chiang hi an nge in Mizo hen engza vene turin ru mai rin dan de tu na tak hi chuan sakni som pakua zat le tu na 5 years gap fel kan ni chuan countable timen chulen ni thawanga zat suang an nenga ma sang chuan ni karin dan ni chu ani le addiction in la view addiction hi mo nia athodan hi adang lam ta heroin kan ti te hi chu athodan ta ka chuan brain depressants de an ni anam chu thuak function ni an te diam thria to pato chuan amai ro chu methamphetamine kan ti crystal meth kan ti yang chu te cocaine kan ti yang chu brain stimulant an ni amje chu kan ei chuan minti chak khilti anuam mo minti phur okay amai ro chu thatvena mem chu heng hi thatvena mem te meyang adang lam na chu kan ei lo chi kan heroin te suffer na ve le to suffer hi aum em lo ve thong a suffer dana tang suffer met crystal vela chon suffer hey brain a thoda no opposite chain suffer om ta so wan chon brain stimulant ani na khan anti lo che ka chon brain kha depression ang zo khana kal ta ti na chu lethargy te chang mo yang si yang kan amai ra chu a hlom le na chu crystal met cocaine te sing stimulant so hlom le na chu kan physical a khoi le to lung thalo khoi thlen na san tu cardiomyopathy lung lian ti te stroke te an thlen na savela tu chuan ani chuan social media te tin ko thu thang le arpan chuk tiang zong ki a thleng ve te yang kat ti na zo ka chu to khat lai met kan introduce da na kan hriat da na khan met dui ho chu ma ni ri lo phor tam bol te thi sen chu cha kat tui halang chu ha atenga thei mi tereng mai chu zin ka sen kha stimulate ta kan brain stimulate ta thil sak na inan khat athen pe chu kan sei nga met hetiang stimulant e hian sex pot mang na san to soul lova mang ta vak ang chi chau thei lo te chu tu na mi so yang po chamo eng mo ti du na po hrelo eng kim hi ten accident ti na ngani chuan chu ni ai alom ma se chu ngani wang chuan hei ni chu teng na tu chuan kan blood te po kan blood supply te kan lung te po chaka ngai ta mo lung te kha chak em blood te pam bp te de sanga ma se khami wang kan stroke te eta lung thalo lung lian on si cardiomyopathy kan tiang side effect an na view ni side effect an na to yes tiang suffer withdrawal om lo ma se antina sa chuan side ani chu hei ruwa ka kal ngok te po hi kan putanok no social media ete te poi met duin ni them mo ni thei terang mai ma se met wang vek chuna ni chung la wanga ma se met panang ani chu an
number 4 kan lut le zop tai la heroin chung chang bi ka nia Mizoram kha tin lo tam ve viu mai ti ga langa tin soyang khan Mizoram State is Control Society hian sa takin main la ning kan ria e thing tlang thleng po in enge series tiang him lo man pal lawin insulin ang chi te point supply ang deuh te po kan hredewa adik chem ka khelawa e khami chung chang hian tuna research in be hian nang mani zirna bi ka kums engza ta change heroin number 4 hit tran ni insiata ati zi ngai me chiang ngai pata okay ati tran na kum tak hitsu late adolescence ani lo pan early adulthood kan ti puitling chovel kum som pari ta tanga kum som hi pakatin itlang pui amara chu khami ka sei chung khan tin lawm trend lawm da un chu tu na hian mang te hian no pang tial te kan mu chu chu ni ve atam zo chu mi pa ni te reng mai mi chi chu ni an tle mang rek ani ta chu mi pa hi nia thil thar tem mai kan hoya kan ru ya lo hoi jok te po ni nga pathian min siam punga te po nia thil tester dam doi hriat chian lo po eng mai ngam tok te kan tam to ne mi zo mi pa hian awangan na chan te po kan thei ne ria kami chungcha khan nia apoi kho mas dam doi man kholo na hi alu view mai engti kan inven ang ti lai hi hriat cha go nia chu chu kan soi chan ber po nia nga tero nia addiction hi thil haro ta kan nivelik ta ka soi chuan government pon an mani to ka hen tiana thok view ta kan thodan tlang pui chu chethum sarkar re ani lo pan medical team pan yang kan thodan re chethum ani ta first at chuan supply reduction kan ti ta zia chu sarkar heta home ministry kan ti ka khami chan dei khani ta ne chu chuan a supply hi reduce zia chu boundaries yam te ati thei zu te bon yang chu ati thei kum ti sante khap kan tu mani beran chu supply lo ti tlem ram kan tu amara chu supply reduction hi developed countries te po hen tin nasala te investment po sang lo thei lo ta he chuan mas investment tin nasa em chung po khan supply reduction hi afam kim thei lo achan ngati kan ti chu an lo ti to chuan addicted ni to chuan an ma mo fe to si wang khan amai ro chu anti lekhang kol anti thin an kol khadan pon ani kha chuan addict song hi rak noya asui blood vec tin ani chu underground an kal vec treatment la turin tu manan kamai lo tlang pe dan pona in siam na ani ber ani supply reduction a successful khat khop me ma chu apoi mo lo tina ani lo ta poi mo ve thau si wang khan poi mo that na disadvantage ni ve thau tina ani chu number 2 achon demand reduction kan tia demand reduction am je chu lo om ta pon ni tareng se ati du na kha ti thlem angai ti sang na kha ti thlem angai chu demand reduction achon thil tam tak kan ti chu ang zinga mi pakat chu awareness ti te awareness kan in pe a that lo zia kan tri chuan nia thlem chuan kan ban lo te pon ve me the khami kha demand reduction kan ti ta chuan poi mo le ta em chu pathum na medical line ranga kan in pe chuan harm reduction kan ti harm reduction am je chu nia antia ti theva kan nei lo anti hani mai ni as anti ta kha chuan khami anti awanga thil tam tak an ma ni ya te khotlanga te po harms om thei example kan in siu chuan dak na thalo kai huni om ve nge don HIV infection 30 to 40% in siu zinga hena om train hepatitis B 98% vela om train chuan kai lo na tur chuan engeng mo kan ti train chu nasinai soi syringe and the needle syringe exchange program kan ta an syringe lui tem bal te drop te ka kan non lo lut ta chu syringe tha te kan om zia chu hey dam doing kan treat vak ta psychiatrist seminar pana detox kan ti ho ma te po kan ma ke ma te kan amara chu kan su ka kan ti la zel tho thina wang khan ti tak zela chuan ma thiang nim do lakin harm om lo do lakin HIV ti pung zong lovin mani le mani po chu tiang condition in CM lo rama ti kan tumna program so harm reduction kan de tan chu harm kan sei le ko harm reduction hi poi mo na chu developed countries zo ka po hian harm reduction mangna sala tok ta achan chu tuna ka sei to re kan oil upon me te ma chu development hian addiction substance king very re lekin apo kan le ma chun zel don chu tianga kha be theni lo wang khan harm reduction ni kan tran na tur pakhat chu ni ani kop me ta hian example an petrina
Portugal ko yang tika malai khan number 4 tam vele to kan 1990s so ning ka shya amara chu sarkarin malak na thada wan ni ta chuan harm reduction program he aning lo ta chon tu na kan sihang song kha anti ta va kan ni chu e khabbe du tuklam pang ni lo khan lo ti pol te po kha medical illness an nei brain a khoi khang lo khan brain a khoya medical du nan zu treat ta e an in siu lo nam thei do chuan in siu I khan dam doi tra tu na mi hei OSC kan peng anin pe a an in siu ta lo OSC po kha ti khan kum tam nu a chon kan ti niam ve kan ti to submit tri ka Portugal khan successful ma khovel khan fak po faka chung su ni Mizoram ma te po hian tle ma kan lak series do hingai in ka shia asan su serious hey detox kan ti te psychiatrist min pana kanin detox sung suffer kan te re anu lo ka hian an le lenge success rate tlem lu tuk detox sung sianga an reilo te kar ni detox sung dam doi nei chung an in siu lo an lu le ai kha chuan sarkarin tu na ko tanga pe kang si dam doi te OST te lo peta ang ni la asan su ai sei tu ra tam nu de mo ta hian an in siu le na san te po khan ke na kan sei lak du mo chu OST yang chu lo in peta so ke la OST ka kan te niam thata ni lo pon reido ni to no chuan kan te to fe ya kom tam ta kan chan ti na ni ta lu le po an an claim so detox remote ai chuan chu program thada one chun HIV song hepatitis C atang kan in veng bok ta chun kami OST lak chung khan an in siu chuan thilangan ngai tu thei lo heroin hi dakar liringa dakar rok vela thokta a tho to nu dakar rok pela ma chu an na le than an zong ruai an zong ai dang ngai tu thei lo khat tireng reng khan ni khata chu dakar rok ni chun wait living evidence you ngai khami nun mangre re khan ta OSC an lak che chuan khangvel kha timayang thilangan ngai tu thei to tan thok thei so an society pisa le ngai lo chuan in siu turan zona ngai lo kha chuan thil rup ti legal aspects pa tiam la train chu thadna la to kan ta karan soi du ani ai ya beng wa thak le mai kan ram le nam mo ania la te pon lo ko chu ga lo wanga kan ram ral mai thei din na te pon ding chawa addiction chun cha khan zone pakat le kan zone leng chenga hei heroin number 4 kan ti chi te edi kan view maya chu ti ro chuan kan soi mai mi lo tur de zu hi ni zu addiction ai hemi a hian enge ngei har zo ka lo ti mayang entinan dam doi chun suffer ta ro suffera thanten chuaka omoinan shelawan za ni te point enge khial te point thlaga in chung bo buk tang te po om be thau ta ni zu a hian zu addiction hi anna ve viu thoim ti lai ka zot tel che kalai ka dam doi ne na ai ni nge suffera lo zok ti lai ka khachak de chu apoi mo lu tuk ni zu le heroin hi ne opioid so hi brain depressions ve ven amar chon thoda ni adang lam do hleka ka soi ka tina chan chu heroin anti chuan chu anom na kan high hi om ve ta tara high om ve ta an suffer chu ni seng se khan na om na oma chon kan mit te kan ar te kan mong te pon yang so ai hong ve ka te kan tui kharan so thin chon ru za ru na masalu to so mi pain level po chu kan measure tak chuan na dang dam tak tam tak ai na zok ti ri theta amai ro chu zu ai ro chun na ni lo khan lan chu da na dang tu chu nge kan ti chun zu hi brain chemical GABA ang do ni GABA chu nge kan ti chun neuro inhibitor neurotransmitter housing a kan neurotransmission ti niam tu min ti kam tu ang ti rang ni so zu kan in chuan kan in lo chia anxiety ron om zu kan hi chia anxiety oma kut khura oma zan kan mu thei lova athana pe chun siri te oma chun thil mu te moram hoi mu te therau te lilliputian hallucination visual hallucination kan te mu te kham na so na mas anxiety si aina mu thei lo na khur kai ani chon zu wanga zu ngai thu ta wanga suffer awanga thi na yom the ni hi poi mo ka tilela ta ma suffer awanga thi nom them ti he atom zo kan in kan soi dana chon suffer te hi chu antur chu ve me train kan ti zu apo heroin apo
lo kai an lo chiri to kan chiri ni kamin nu khan be ni be khatan chiri renga ma se an to so ve me dam to in pelo amai ro chuthil poi mot ta su zuwa ni lovin heroine a zo khen mo safara wanga thi the na yom ve chu enge kan ti chuan safar heroine safara chuan kan so yang khan e kan holes zong kan kwa zong in honga tuye chuak thin omje chu kwa thalo na sa thei chu mi kwa thalo na sala tu ka wanga electrolyte imbalance wanga heroine safara thi hinom ta chu athi nuwa khana mit khan ven le ta mit khalolian wow amit pupils lo dilated omje chu thi lai khan ala safara ni te safar lo chu na dilate ngai lo nothing e thi sun kan ti chun diarrhea kalau ni na sala tu ta diarrhea kan ni na sala diarrhea chu ange khan so tuitlak sam nang ching dehydration diarrhea ni ta dehydration of khan electrolyte imbalance of khan thi nom ta ani chu alawm hle mai ni zu la ko zu kan ti le chuan zu safar su tianga thi na me thlen theilo ta amai ro chu chiri wanga example la kaya wanga chiri wanga lu so athi te poso no ve the mana na kale zo no na chi le tara a thora ni nang lo ko ma ram pung ho zo fa de chen so na camping ram va mol kan nei tong khan kami sang kha ya kai ma ni kan huwa kan ria ni je thak fe de po khan oma aga tiang tok te po khan dia ma ro se kha in sei chawa a chiang vi maya en kol tu te na le lo zirmi na chon chiang khoping kan ria sei thui vi po cha go ma na ke na te po chiang zok te po in enge una lom turanga ila topic dang kan la nei se kan san le zok mai ni chitra e ti chuan ani le tun la hian sexual abuse kan ti 6 man kholo na alua chhovia maya soyania mizo apo social media kan ria an enila social media rim ma po ya zamo ngia la ngana po se me alo te poi gan om to ani chuti ro chon sex video ron leak out na mizo apo kan nga view to mai ni tran chu an du reng wang ni lovin intimol photo ga rim na an rian lo kara lo kam ruk te po mi kan ria bigin me chian mol photo zela mi chung chang a hian si enge chan ti ka khrecha ga ni tin IG lama te po kan mizo mai chen kat te po lo in phel ruak to kan no man pian te lo na la mel te lo chela wa tiang lo lo em to ka mizo in tam ta kan om po ka ni he mi chung chang he enge mu dan na mizo ai na lu review to in rian nia puitling a hatiang ang lo hi chu nek dikta ka session ka domain em po ni loving ka ria mai ro chu e tun la social media hi chu sei tu chu on ve view ta na kina kan na sei book nga ka thei chuan e tuna kan mo se sayang kham atam na nia tam chan na to ki chu tam ta kom the ma chu kan soi chho dei du zok chu ke ma concern zo ka chu ti ta theng e Naupang hi ni ta Naupang khan to na i soi ka than ve the tho wang ni ka sei ni Naupang a hian e khoi khem an te me kham khoi khem an tiang he rin na hian lo tama za som thum % vel ni India ma hian latest NCRB data 2021 nge 22 a ka chu Naupang za som thum vel chu Naupang lai a lo khoi that lo to lo khoi chi khoi khem to khan so nga chun ne me che chun tam so ka 40% pi pa chu 15 to 20% vel an hi nothing I can say chan ka ti chuan ne kita Mizoram State Child Protection Society ka kan no hian an omzi atamzi lo hluazi hi ka he chuak veta chu chuan chung no pang ho chuna kin an omzel dan tur an physical le an mental illness an mental health a khoi chit na sat na tu sia te hian e aron lang chota thil example ka pek du chu case pakhat civil hospital a kaumta oic center a ve khat ka e referral and rantia medicine department in sana kan lo admit tu kan referral rantia chi complainant si ka chu e damdoi pills e na sala tok te khan ba mai ne chon na tereng khola mai na tereng chuwan chuan pills kha kum son vela ma khala ina savio to train an yo sam na to kha kan ena psychiatric kan referral kan ena kan zo ta depression vel te po kan rule out ta thil thang kha ti kan rule out tu ve ta amai dik thengak lo ka hriata ka nga cha enge mani te lai thil to ani ti kha ching talo to kan asan chan nei lo khan taksa khan na eng sikim ti meng test khan te to traffic box ma chan na re thei lo khan nei cha ta mani ma khan ka zot ta ino pan line
thil tlang thei ani Naupang te mi pa ina mo bi siu pun ani idu lo dan te lo khoi to se o mem ka tia ta tak chu anu khom ve anu ne na chuan nu ka soi reng kha mana khan ka hril chu kha na ta mai ngai la fa ati chu chunga te ka soi chan ka ti chuan child sexual abuse yan ti hian nakna aning lo chu hian atlan chu thai physical illness ko cause te ya mental illness ko cause te ya psychiatric behavioral problems ma behavior renga chu tinga mental illness se lo behavioral si renga tang si yang te in ka thin ang te khang zong zong kha le personality disorder ang te chena kha tlu thin khong thin an tiang si te po kha thlen thei asan chu kan soi zau lok the mai ta hian child sexual abuse accommodation syndrome ti ta chu nge kan ti chuan no pangan khoi chi te na khoi chu tu hi za somnga som 2% ta chuan chung te ni thin chung te ti khan nu le pa ani khar ta relative uncle te auntie te ani la pon neighboring an mani nai vai mi za somnga 6 som 2% chung ni thin an khoi ta an vo ngal an vo ai ing lo chuan e katenang se kathatang se ni lo pon chung ko kathatang ani lo le ke chu mi za tak kania tuman an ring don chana chana pang te me ne chuan a khoi tu khane chung ko family related member ani wang khan no pangan ni na khan kami family power dynamics a no pangan se chu lo tlang pi shed lawani tina ni chu shed lawen ta chuan no pang hi puitling amerin in lo khoi chata ang se a trevak vak don law angoi me tor dana sir angoya lo dissociate thana pe chuan atur ta ni chuan atura secret ani ta chuan khaka family member in an ti ni pe chuan kumtam tak lo thleng to thrin voi khat once voi khat si thleng chu atam no zo voi ni voi thum kumtam thleng te pon thrin chu mi kumtam chung kon athleng reng aril lu khan na vereng soi che kha du ve boxi ama ero chu soi chu ngam boxi lo soi chu thei boxi lo a khan an ma ni khan engemati khan hi athlen san hi lo meaning te me yang athlen san kha lo eng lo ve tum ta lo hria thiam ve tum ta ke ma dik lo vaniam ti te pon no pang su mo chuan self blame ani ta ne chu an accommodate dan voi tam tak athlen chuan mania engte meaning lo siam ve dan te na ani chu lo hria thiam ve tum da self blame ni tlang pe chuan kum tam nu a chuan nia an soi chuak ve kum sari kum ri tang intern kha kum som pari ta ten soi chuak ma se an soi chuan huna khan kum sari kum ri ta thleng tang a thlen to ring kum som pare ta ni no an soi chu khan an mani no na ka thil dang tam tak lo thleng to thin chutinga abuse ngan ni ka chuan an dil lun na lu tuk te ka then chu tam zo ke chu 60-70% pe chu tam to na khoi to thin chu mi tanga translate na to chu chu min na lu tuk se chu ngam si ram dang an box lo ma han to ring box si substance ate lo lu to thin ma se substance lu to som pariat kha puitling ne na va soi ta che puitling khan an ring to ai na nang zuroi heroin ti soi khan ti wange kan rinang chu wang chu an soi a po khan rin lo ani ta rin lo na chuan an retract le shrim ania adik lo long ko kap ti family me ni ka ti zongen an soi kha an retract le tlam pi shrim amai ro chu an rin lo ani bok ma mi puiten sung ko ngai pan rin lo ka chu na kina khan chu a psycho ti me yang unconscious subconscious nan lu tuk ril na lu tuk form khom tam tur ji chu na kina ron pok chuaka depression anxiety tam tak te po he kan prop chuan eta childhood history am train this garan soi duani so bar thak ve ta chu isoi connection a khan mo alan chu don pakat chu sexual abuse child sexual abuse alan chu don pakat chu no pang khoi chi chu engtin magdo hian sexual behavior na sadaw nei te amje chu hey masturbation kan te ang si te po na sadaw te chuan tuna hey ruwa ka om te po zak lo mi pa baban na salu tu bang si te po a chan chu heta khoi che da lo om to wang de khani tu nei soi chi po kha zak vak to lo te po kan ne me the kha te po ma sem pro tak tak nang chuan om vek chu ka ti theilo tam zo ka chuan history nei nge ani tak chu kai beng wa thak le maya khalai kha nge film khur te po tha chau yo mai ti te ti soi tang ana langa ain zulem ka khet che lawa ei tu nai mi zorama mi pain zor an tiang chi te po yong ve a soi ania he tak tak ani ni rian a tak tak ani ti na soi to he chu reliable do so he chu kan he mara chu ke ma ka fet tam lo ber ani amara chu om ti hi chu nia shiat na source an tho na te lo ba hian train na source kan ni ve
ase tamme men lo chuni kare pain zual ngot mai chu tro thil kalphung chu ni chi alawa mai chi lo zual te chu ni se le lama chuan dia kan an dem bo me kan zuk ti ngot lo ma ro chu har sana tam tak le wang te poni ve thei to boka khongai thla em ma chan chuan ngai ni akalai ka chu kan kalsan thri mai nga top lam kan nei to mai ngai hun kan mang rei ta fu mai a lo ma kan ko ngai boi em chungin stress si kan soi na sa em mai ni stress lan chua ta na hi me ril le don mi nia nia stress kan ti hian chan athumom ta alang chu dan tam da ri chu nia kan mental tension rang thing ngai tu rang thil ti sa thei lo mo fatigue ang ten chi ai rang khane ber ta ma se a khosi poi mo zo ta nothing kan ti chuan a khosi external cause ani thei ta interpersonal ma intrapersonal ke mani chung relevant kim shima mani thei ta ani lo phakin ke ma biology ke ma hormone te wang te poni thei ta interpersonal a chuan nia work awang te work te meang na tam lu tuk ani lo poi mu thiam lo wang te asu soi bang tur po kan nei lo soi du so intrapersonal ki ma wanga ki ma stress tak ba ki sorry so example a mission kan nang lo ta tro mission ka chu criticism ngai thei mi alo tle ma soi se do chon thinrim hal lung sing hal so mi zong ti lom du ang si te no ti thei lo tu ma ran som no ti thei lo ang si hoi kin no ka stress kan ni ma to so ni external ka chu kan control thei pon lo ta amara chu internal ka chu kan in ve ngai ke mani wang kan no suffer ve ve thei ti na chon ni stress kan te kan ni mental tension om ta mental tension me ni lo po kan ni kan taksa po kan anxiety ang bok ina lang so le thei ta taksa na room ai na chem through mang se kan te so kan thin se thin bok ta thil hote te ya kan ang so ni kan thin phu pani kan se ni lo ni ma se thin phu te ranga kan te me ang ka mistake akan kanom ti na ni so lo hyperstimulated state kan thing so ta kan kanom ti na ani le chau na keng te ve chau na te booking ve the tereng me kan stress ma sala tu so na to pa so kan chau don thin ani chu jang mu thai lo keng point te ro tereng me ari ro ngai to bul bal nei la wa ka te nga lo ti to ka ani le stress kan tiang chi mizo en kan tam to ni ni she nia stress ti tak hi chu hey diagnose thei pon ni chuang lo ta stress chu nia normal daily activity awang ai hena keng tel ve re ta diagnose thei laweng ma psychiatric condition nei lo ma stress ni te poi kan nom pe chu stress chu nakina chu anxiety depression atlan thei ti zo khane stress chu kan nei vek chu tianga zu medicalize as diagnose thei am chu ni chuang lo le khai a beng var thak le maya lo mong khop maya tunlai mizo nol puina kan boi pui tamjok chu na kan nat na kan hriat si lo boi em alo e bikin kan tianga nu housing ate point stress in na sa ni ke ria boilu tu ga wanga ang loi loi tok te pon lo ma atiang te poka thilom ve thei tok te pon yanga atiang stress ho en kol nang chi poka dam toi chu om thong mo nia stress kan ti tak hi chun dam doin kan en kol lo tlang pui ta diagnose thei anxiety ate thlen depression ate thlen to chun chung khang kan treat ameta stress ani tlang pui hi chun kan in seti dan so lifestyle kan change angai lifestyle kan change angai ange kan ti chun kan thil leite po hi diklo junk food kan nei lu tuk te hei thil al lu tuk te le sweet lu tuk ang si te le ange fatty lu tuk ang si kan nei te a thalo lu tuk ha ka stress inducer kan ni chun kan khovel hi te me yang taksain kan boi to lo lu tuk kan thuak ero chu social media kan bombard reng ta sumi wang te po chon ni chu wang chon tle min physical activity at hian sak le ta ila kan mind te kan mit te hi rest pe so tai lang chuan kan stress te hian to na thei avan lo mong ve thil beng war thak tak mai kan ngai thla khami kan income episode 1 to big an dr Damtea mai poi mo zual han soi du big re te la ni okay ni ngai poi mo zual pakhat se ka soinga ni ka thona ni boka ka rel ru ka tin long eng la ber tu chu addiction alam kan lu le la ngai hi ni min long ngai thlak sak sam to ka duna chan chu addiction hi
heta kumtam takan lo ti to no substance ri the til kumtam takan lo ti to no an thlen so ani atira hin addiction in tumu rangin atuma an tran lo an tran san ka engpo ni ma na an lo solve do wang poni the sak na num ve du na ani lo pan thil nat na an ton atang atle ma tlan se na poni me the engpo so lo ni ta se atira suan hadam na om ve ta num na ma hadam na om ve ama chu kumli kumnga kumruk an ti chawa chu hadam na num na chu a om to lo chu chemical tak pona sei the scientific do bon ma se ka sei lo nga an num na yam to lo chu ma edik kan ti the ho hi an sol fa nga tu na le in siu sham an ni lo dulu fa nga sham an ni lo chu teng en si an ni lo an ti lo chi chuan suffer na lutuk abik teng ka su ka sei bik tak chu heroin ni ta zu apon eta an ti lo chi chuan anxiety na sa lutuk so anxiety kan ni chun treatment kan du thin tra ka se khan zu an ti lo chi pan na lutuk anxiety ni na sa lutuk heroin ti lo chun na lutuk ka wanga ti khan ni thin ta ni chuan sai la do amaro chu min te me the min zot mi the ani chun na tinge ho ma te kanin da suffer ka chuan tu chuak ve me anun chuale an ti le thau suffer wanga ni to le nem kan te me the adika tro ta tak chuan poimo kan addiction hi brain disease ani brain a khoina sa lutuk brain a hin dopamine a chemical ang tak ten a transporter dopamine transporter ang tak ten a azotrain chuan thil pakhat poimo le tak anon chuak le chia tharuk te ho maten lo umta safaran tu zo to anon chuaka thakhat thani chu kan thani mai thei ama chu kan du le cheng train in siwa sumi chu acha nge kan ti chu an sol wang ni mai lo min lulul wang ni mai ti kan ti ani chuang lo ta po chuan an lu le na chan ber chu number 1 a chuan incentive salience kan tia incentive sensitization kan tia just kan explain lo kang chu om zia chu kan edik thian pa chu alo chuak ta an chu che khan ati na mun ruam amo ati pui thina thian te ming rengot a hriat ten rala tanga mu rengot ten ani lo pon heroina akai noi shrim tik tek burte sen chin sen kan ti si te achun syringe lem shrim an mu rengot pokan brain a khan na men lovin thuak thaka oma chu oran su dopamine chu ran suak le thrim om zia chu nang le ke na kan ta na thlem na ni lo kha an tan chon thlem na men na ven ni thei thlem na men lo om chon lu le don shrem san chu brain a hin thuak thaka in siam tlat to chu mi zo mo pu hin kan thre thiam ve nga in ka shria addiction kan treat na hin medical disease ani a treatment angai kumtaman ti to chuan detox ringot khan kan thadon lo an thang hello bok homari lo te thani kan thadon so wan long term treatment kan ti sham kan ti pui sham hi kan ti mak mu anin ka hria chuan ka soi le du mani pakhat le chi edik tam ta kan ti te ka mu ve to housing a chung ping thar thatak tak te ponam pathian hian chu an ta na tang chuan aron vai le khata aron pu thangal bek lo man pe a rei lo step by step man pe thatu te ponam mi the chu wang chuan ko shana te a the sham chuan accountability nei the na turin la lu tango kha khan chu rethethil kai noi rethethil ni tolo akai noina ati chua thei za atang khana veng don tina ni chu chuan ko shana te tlem a thei chuan participate tir shamila chan vote in pela khan mani khan phur na tam tak le in ven na thatak khan ve tina ni chu ngai poi moi ma karan sei ve la ni chu to awan om tak mo apoi mo tak zet ani emi addiction chungchanga hian ni an doctor te an ma ni ba ka na ko khan lu le pa chung ko tem mo phun na tam tak kan nei ve kan in ma ni chan chu turin ti kha itu soi tang hana lang chiang le kan ria lom khop mai in kom na hun duang tak min siam sa kan lom le maya damte hi boy em maya mani ta lan du lo mi lo nia kan en nor nga kan ram ma mo nia kan hriat si wangin tian hun lu tak min pe a chungai kan thin lung tak takin lom thu kan soya midang taktan mal somna ni zel bokan an du sak ani ole khati zong kha doctor lal chan dama damtea rilulam doctor ti kan hrian mai psychiatrist doctor specialist thatak mai ania khateng kom na hun kan man thei chu ania an channel min thlir sak tu te zong in zawai chunga lom thu kan soya